clear tu te Sipai le vek ule zun ni som ni ania Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan thlir ho le don nia nizan zun ni som pako zan tar ko Khawvel khan kalemiu khopuya India gon venga in pakhat chu tu ti hriat lovin an lu chila kongka wa hong tu nu ber anan kap phota ina mi palian kap hlumani pakhatin hliama tuar bok misual te hi motor panga inan kala in ma an thlen hian lungin an voma te chuan in chhunga tangin mi pakhat chu a awa te chuan pa fa ni tak an tlan chuaka mase misual te hian an kapa a hmuna an thingal ni in an en bul hnaya te chuan an soi mi pakhat amita hliam tuare ro damdawi in pan puyani misual te chuan an ina thil poimo le poisa te pon lak sak veka ruang song bol na tak ngel po lo wangin Buddhist pui thiam ten mo phurna an latamai ni in an soibok misual in an ka hlum te zinga hian mi khual pakhat tel ve nge mi thi te chung kwa hi in than boruak vel khan USDP party ni omin an soya mase Sipai in thu nei nan pong lak nuwa ero Mipui thlop tu kongzo po atel fo thin ni in an soi he thil thleng hi Sipai terrorist te malak na ni ring an tam hle Sipai te la chuan PDF lampu an lo tum ve boka PDF malak na han thlir hian hetianga achung kwa anga be hian nei ngai lova baka zan re nulama hian an chengai lo boka thil khen dan le a thlen hun te han ngai to hian PDF lam ai chuan Sipai terrorist te kutnu a ang hle zo kani nizan ve khan kalimiu khopuya tho Sipai terrorist lam chuan an ina lu chilin chomin khan an ti kumsom pangami lek chu an mana tukin zun ni som nia ero athi thu achung te hrilin aruang la turin an cha ani apoi thei khop mai kalimiwa hian Sipai le civilian te hi anin kap lo ta wangwanga hetiang thu hriat tur le hi apoi tak zetani nimin zun ni som pakwa tlaidar nga Khawvel khan ha kha khopuya Sipai council lamin mi pali ayatlem lo an man ni in ha kha times chona soi an man zinga hian dentist Dr. Mizo ong le sikula zirtir na thok dot trial le anaw par thadim te po an telani Dr. Mizo ong an man rual hian midang pakhatan man boka tin midang po an man tel nol ni in mitap mutu chuan ha kha times sa hrilani mindat ral tlante an lainat hle ti kan soya mani po khan now sen thasari mi te chu natna wangin a boral ti kan soi to kha tunlai hi furwa tuitlak lai ania wangin thausi tamba ka intur tui thiang hlim an nei lo boka natna lo omin hanin en kol mai na tur damdoi lam alo omle si lova voin lama ha kha lam media ten an soi dan chuan ral tlan zinga hian nun na chan ta mi pasari an omle der to ani ral tlan en kol tu doctor pathum chuan vea anin dai ngang lo ni in an soi baka damdoi man tur lo hi an buaina ber chuni mani lam khan kho chung lama damdoi lei tur vakal mi panga chu Sipai terrorist ten an lo man ni in an soi bok Mipui region kan ko township bopin khuwa tukin khan nu patuak khat chu tu ti hriat lovin an thata hei hi yo defense force te chuan anti ani lo thu an soyani tu kut nu nge ti chui chu an tum ti an soi bok Sipai lam in defense force lam kut nu ni ti in an lo pu le po ni mai thaya an du lo hle ni nge yang nimin khan sakain region khin u lama PDF le Sipai terrorist te anin ka pa PDF lam mi pahni an thia mi panga man an ni bok Mipui lam chuan Sipai terrorist te po an thi ngei ti an soina a PDF minga thu chu ero ala lo ni in Mizima news chuan a soya news then khata chuan PDF lamero chuan tunlai hum himna lama ma an lak me hun ania an mi hring zat po anin check lem lo ni in an soya Sipai lam thu soi po lo ngai ven an tum ve mek an tiani DVB na soidan chuan khin u township min dong khuwa tanga khochak lama kong puyan kan mek lain PDF le Sipai te hi anin tok ta a anin kap ta ni Sakain region Myong township tanat kung khodaya charity group pakhata thok tu mi pathum chu
nimen tlai dar nga le chan ve vel khan tu ti hriat lovin an thata charity group chunga kuthak du tur hi chu sipai lamemo an thurwal puite emo an ni arin om hle ani hi le lama chon Mipui lampo hi an thina sahal to a sipai le police an chung te ne na tha du na ril ruan nei fur to ni in BBC po hian soya an dinhmun hi anuam lo ve hle bok don ani PDF sipai in tha an tum bok Mipui lampo hian rem chang an mu dana zirin tha an lo tum ve bok zel mai ni in a langta a sipai le police chung te hi pon lama veivak ngam pon om manglo ton dinhmun a hi chuan sipai le police chung te dinhmun hi a him lo berzoma ome pon an chua point police le sipai ten an zui pon du lova tual thi an hlawani bera mani lam khan fiber manga police nu puite le sipai nu puite in kom na chu engtine mo aput rule ni in BBC chona soya chuta an hlo beran soi chu PDF le aru ka mi tha mangin an that ve mayang ti hini ati sipai terrorist dau tu tur pol thar timayila thar diei chuni lovin tun ma loading to tharon tho thar le an om vele a chu All Burmese Students Democratic Front anti ABSDF anti hini anni pohin na satakin an cheve to don ni nan soi All Burmese Student Democratic Front Pol hi Union of National Resistance Army UNRA TN kumsang ni le somparil khan Colonel Khin choa kai hroina hnuaya unloading to a National Defence Force NDF Junior Officer Training hi voice rizet an nei to ni in an soya sipai terrorist te do turin kanin pei at to ti in thuchwa anon siam vele ni he pol member te hi ram rang rang an lo om dar hloma mase sipai council in thu nei na pong lak nu khan in hui khom le in an ho tu te chuan ral thuam man turan ngai tu zung sunga National Defence Force te po anan din ngal maya silai pon nei changklung view ni in an soi tuna an chairman thok mek tun ong cho 74th generation chuan thu soin tuna training kan pek mek te hi an du thu nge sipai terrorist te do tura in pe te an nia thalai hlir an ni ati nimin pia rengun khopui tamui township pa sipai motor bom puak kha kan la hria ang chu an mani sipai lam thil ti ani ti voin lama social media lama viral na sale hle kha bom puaka khan sipai lal pakhat ziya nin u athia midang parukin hliaman tuarti sipai council lampon an soikha sipai zinga po hian anom dan tiklo ban san du te anom trevinarin oma anzinga hian in huat ruk na a om nge inarin om boke chutiang vel nen lelama sipai council in PDF mo pu tir tu malak na alo om ve bokanga ma se thudik choding chang le nge ti angin kha bom puak po kha an mani sipai kut nu nge ni ti an soi huai mai ni sipai le sipai anin beidon tan a anga be sei zel photila thang chu minong hlaina sipai thu nei na lak chuan zuai lama pan don ta kumsom nga chuang sipai thu nei na lo om thin chu tuntum spring revolution he na nuai bo don tangai ni na lange hreawm po lo mi ni omang u tiang mai khan Myanmar Mipui te hian tur hle takma se an ne nge yang ti hi arin om hle ne an ne arin om em na po heng federal democracy base na an nei tlatte civil disobedience movement an kalpui zel le PDF an din chho zel na tang te hian arin theyani federal democracy base na hi Myanmar Mipui te ril ruwa alo om nget to hle ti tun revolution a hian alang fia hle a sipain hei hi nuai bo tum ma se Mipui ril ruwa hian a bet tlat to ni unua hun lai khan he system he ding chuak lekleka ma se unua khan met mit theya ti chuan sangkhat zakwa somruk le pani march ni khan general ne wenan thu nei na la in democracy chu apar athliak le ta a sangkhat zakwa somret paret September ni som pariata general somo nga sipai council chuan ram thu nei na an la le a ti chuan democracy chu Myanmar ram mi te le Myanmar ram leilung ne na in rem devakal pui tumin ma anan la chowa anti hlei thei chuang lo hunakal zela kumin February ni khata general min ong hlai nan thu nei na pong lak vele ta a sipai thu nei na hi tun tuma hi chuan
Mipui lamin an pai thla thei talo ani vai chuan Myanmar hian democracy nei le porin om talo hle ani Sipai lamin an hlau ber an mel malian ber chu federal democracy heni a an tum ber po he political system pai thla ka phum bo wang heni chu general kal masa te po khan an lo tum ma sen phum bo thei si lo ania kum somruk Khawvel Sipai council of na noyo omin an du dan raman lo hruai to a ma se khang hun lai zonga po khan Myanmar Mipui te chuan federal democracy base yen Sipai dictatorship an lo do dal renga democracy an du awanga nun na chan ta Sipai an do dal awanga tan ina hun mang chiar sen lo anom to ma sen base na le mathlir chu thang thar te thlengin an hlan chhong ta zela tun hun hen thleng ta ani hi federal democracy an du naril ru hi Sipai council hian a pai thak sak mai theilo heril ru hi Sipai council hian a hne mai to lovang ti arin om hle Sipai thunei na do dala nor huai khot tu CDM te hi han thlir le ila CDM malak na hi Sipai council po hian a tuar hle a chau pha hle ni sumdon na kal theilo le sarkar che hlei theilo wa siam tu chu he CDM movement henia CDM a hian ramin thak thleng na alo om le beisein malak na akal mo maya tun lai thiam na chi rang mang tangka yin demonstration an kalpui boka Sipai lama tran lo kha an thu pui ber chuni top mai heiba ka midang ti buai lo zonga demonstration nei te chenin a huama midang Sipai lama tang te po an lama tang zok turin thei topin an campaign reng boka he CDM malak na hi sarkar na thokten an ti turchin a omang bokin Mipui lampoin an lo thlop ve na tur lam a om boka Mipui lampoin an thlop thahle ti chu tun tum an ram sikul lu hun hian ati chiang ta hle ram chunga sikul kal te hi za som ni pon tling manglo akal chun te po zirtir tun nei lem lo le ngal CDM malak na hian menong hlaina ril ru po ti chaw ta hle ni CDM malak na kal zel hi han top san mai chi ni lova thiam na chitin reng mangtang ka yin thalai le kha thiam thei tak le thil zir zung thei te chon ma an la chho zelanga a to pa ne nan chang ngei na rin om hle ni te chon menong hlaina pai thak na na poimo dang pakhat le chu PDF he ni Sipai nan du to ka civilian te chunga kutan thak chu ni theyangai to lovin Mipui hum himan ngai ti in muntina PDF an din ta ania meininga khan NUG point PDF atin thu official in a puang to boka until tumber zinga pakhat chu federal army din khani ani na taka chuan PDF alo din chan po hi Sipai mo thobania Sipai council khana tira tangin demonstration kha en liam mai sela Mipui te po athlemin thlem sela chuan hetianga demonstration atanga revolution a in her kher hi angai lo mai theya mase revolution a po na tak main boruak tang takina om chhota ani tun din muna hian PDF lam hian ral thuaman nei thalo ti ni thina adik view mai mase hetiang hian an om reng lovang ral thuam nei that lo ai ma in donaril ru poimo zok anti thina Myanmar ram chung mun tina PDF te po hian Sipai an ti chle ti chu kan mu fo to boka kalemeu khopuya tanga in tran kha tuna chuan ram puma an tin ta thua maya Sipai in CDM boina chin fela tu mek lain PDF Sipai alo pianga Sipai council chuan mail ma nga ta hle ti chuan Sipai council tan chuan he PDF hi thil boi thak tak alo ni chhole ta a Sipai nan mani thunei na von nun zel tuma diklo takaram thunei nan kengko hi Mipui hian an du hlol lova anril ru federal democracy nei chak na mei chu al zual zela CDM an siamba ka CDM thlop tu thatak PDF Sipai an lo langbok hei hi Mipui lam malak na chawalania tlangram ethnic nam Sipai tele kol phai lam po Sipai do tu pol rang lo chua bel zel te nen rampo na tanga pressure nen Myanmar ma hian Sipai council thu nei na hi an la pai tha chiang khopang ti hi a beisei om hle ni Myanmar om dan hian fall state lama hoi zel ani bera kaya le chin state lama indo na nasataka wangin ral tlan noi chuang anom to a ram chung mun tina thalai le khathiam rual te po Sipai do turin
an training vuta ram chung mun tina bom puak in tha ti vela om reng boka mi thiam tam tak ram chua san thei te chuan an chua san zel boka ram chung economy hi hrisel na lam ang bokin a chevek trep to ni sipai lampo pdf lampo le lam hi an thomana tel don ni na lang le ngala tunlai hian China Thailand le India lama ma nirem chandan ang thevin ral tlanan tamta em mai bokani hi hetia Myanmar rama tu chemek hi athen om China hi chuan threlo angin amai mi chin san mai maya manne lama chunging khopuya anin to khom tum khan Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Sipai Council Minister Wana Mongluin nena Myanmar ram chung le ram pona Buaina te chuan anin kara inzom na ati chiat lo tur thu alo hrila Myanmar Mipui te an ngai ven reng thu te po a hrila ni Myanmar rama investment siam tam berani boka Beijing hi chuan nepi do hi athunun ne hle ne na lang Myanmar rama lo boi ve le khan asum don na tor pha ang ti hlavin chinfel na thok vat turin ASEAN kha anor ania ani na taka chuan Sipai Council hi ramdang point an pom ve le theinan China hian ASEAN hi man ruwa man tum tlatani Sipai in thu nei na pong lak nu kha Xinhua News chuan China ril ru soin ramen rail bol na calcium in thak danglam ta hret angina soi du lek fanga chuta tang chuan Myanmar Mipui teril ruwa China in Sipai Council a tanzia a chian wangin China an huat na azual ta hle ani diktak chuan Xi Jinping hian adu chuan minong lai hi kop thei thowa a thu nia a thil tum ber chu a che vela a thu nei na ti len le asum do na hlok tir zel hi nia Myanmar rama hian Mipui than sarkar in thu nei na nei le po ni se China hi chuan kop atum le thowang democracy system a zo ma ho po hian Myanmar ma son na turta na anin huam thu Beijing a om Asian Infrastructure Investment Bank AIIB chuan lo soi to tho ni in Financial Times chuan soya he bank hian Myanmar tan project le budget engma nei lo ma se sarkar ni lo te tan po na an tho thei thu an vice chairman chuan Financial Times ne na soya ni hetiang ani awangin western lamatanga investment siam tu te an hon tak vek nu chuan an mun ruak no khaturin China lam hian lut humang ti hi thil hlok thon om takani mase chu tianga Myanmar ne na suman puk ti rum main anin ngai to non ngai tur thila om ve boka tuna Sipai Council om dan tur hi an ngai to masak angai photanga tin China le Myanmar Mipui te inkar bo ruak hi an thlir nge angai bokang US lam hi an thlir vele ila China nen chuanin an su khleka in anglo hle President Joe Biden chuan Myanmar Sipai Council thil ti dan chu adem hle ti March thla khana soidai to a khati lai tang khan US le Britain German Italy ti vel ramsom chuang zetta defense minister te chuan thu chwa in tom siamin Sipai Council thil ti dan chuan thlop lo top ti an lo soidai to a ti chuan Sipai ho tu te le mithen khata rek tan phota tuna UN thlengin ral thuam le tir lo thu an pass ta a Sipai Council chuan UN resolution hi apom lo thu lo soi ve bok Center for a New American Security in online meeting abuat saina Khawvel chuan ASEAN malak na abik takin Indonesia Singapore le ramthen khatina Myanmar ram democracy nei le na tur le an lo in thlan to anga ma an lak le theina na an malak puina lom thua soi ti atar langa Khawvel hi Obama hunlai po khan ASEAN policy lama mi thiam tak an lo rin chan em khania sang ni le som pakwa khan Myanmar zinin chung hunlai an hroi tu tan sui le opposition leader lo ni thin Aung San Suu Kyi nen pon lo in nge ni chutiang chuni ma se tuna hi chuan ASEAN chunga rin na an ngat ngam meu talo engpo ni se kan soi tum chu China le US te hian Myanmar an mu dan hi a in ang lo lutuk ti hi ni Myanmar a hian western lamin influence an nei tam chuan Mipui hian heltel telang ti China hian a hlau hlea tuna po hian CDM siamin Sipai lakan nor run pui an kalpui chhomia mi maya tin China hian tuna hian Myanmar Mipui ten an huat na hri ma chon tura nei mek boka western lam hian sum le pai mangin Myanmar Mipui te athunu nang ti
China hian a hlau hle boka tun ma deuh khan hetiang lam hi sipai lalte lo soipui fo to ni ram chunga sipai huat na ril rualian chhozela ram Mipui te chu thin rim na hlir in an khatta ani bera China le ram then khatin sipai thlop zel takma se ram chung thil om dan en hian atu zok hian nge ne na changdon ti hi alang fia chhosot ta hle ani ole tun tu matan chuan khati zong kha ni le phut mai sela kan chanal thlir tu ten atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan loma lo thlir zel turin kan som boka che u